Reka nongere mbasuhuze mbifurize ibihe byiza, mbifurize kugubwa neza ndetse no kurushaho gukomeza kunogerwa na gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeza kugenda tubagezaho aho muri hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Inkuru rero yagarutsweho ku mugoroba ku munsi w'ejo, inkuru ibabaje cyane, impanuka ikomeye cyane ibereye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Iyi mpanuka rero ikomeye cyane, imodoka ya hoho ikaba yarahitanye babiri, ikomeretsa abagera kuri 11 nk'uko amakuru abivuga. Gusa abakurikiraniye hafi ibyerekeranye n'iyi mpanuka, abari bari hafi aho ngaho bavuga yuko bishoboka ko uyu mubare ari muto cyane ugereranyije n'abantu bashobora kuba bitabye Imana bazize iyi mpanuka y'imodoka. Muri aka karere ka Kamonyi ahazwi nko ku Ruyenzi habera impanuka ikomeye cyane y'ikamyo mu bwoko bwa hoho, yagonze rero izindi modoka zigera kuri 5, abantu bagera kuri 2 bagahita bitaba Imana, abandi 11 bagakomereka, barimo 2 bakomeretse bikomeye cyane. Impanuka rero yabaye kuri wa 15 Ukwakira 2025 mu masaha ya saa 11 z'umugoroba, ibera mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Runda, ahazwi nka centre ya Ruyenzi. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo, Chief Inspector of Police Hassani, yabwiye ikinyamakuru rya Academy Communication nkuru ko iyi kamyo ya hoho ari ipakiye umucanga, maze rero imanutse ahitwa Igihara yerekeza kuri Ruyenzi muri centre, igonga rero imodoka 5 n'abantu 11 barimo, harimo rero 2 bahise bitaba Imana. Chief Inspector of Police Kamanzi yakomeje avuga ko abakomeretse cyane 2 boherejwe ku bitaro bya kaminuza bya Kigali CHUK, mu gihe abandi bajyanywe mu yandi mavuriro arimo irya La Fronture ndetse n'irya UB Caritas, ndetse abandi bajyanwa ku kigo nderabuzima cya Gihara ngo bitabweho. Chief Inspector of Police Kamanzi kandi akaba yagaragaje ko bikekwa ko impanuka yatewe n'ibibazo bya tekinike byo kubura feri kwa hoho. Ati kugeza ubu birakekwa ko impanuka yatewe no kubura feri kwa hoho. Umushoferi wari yitwaye afungiye kuri polisi sitasiyo ya Runda kugira ngo rero hakorwe idosiye izashyikirizwa ubutabera. Chief Inspector of Police yaboneyeho kandi umwanya wo kwihanganisha imiryango yose yabuze ababo mu izina rya polisi y'igihugu, anifuriza abakomeretse rero bose gukira vuba. Ni impanuka ikomeye cyane bavandi, ni impanuka rwose iteye ubwoba cyane yabereye muri kariya karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda. Reka rero turebe n'icyo abantu batandukanye bayivuzeho. Gusa icyo abantu batandukanye bayivuzeho nuko bababajwe n'impanuka ndetse bagenda bihanganisha n'imiryango yabuze ababo, banavuga yuko izi modoka zaho zikwiye gukurikiranirwa hafi kugira ngo mu by'ukuri zitazamara abantu, nk'uko mbona bagiye banabigarukaho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hirya no hino. Mu yandi makuru, urwego rw'u Rwanda rushinzwe ubutasi ku mari rwatangaje Abanyarwanda 25 bari ku rutonde rw'abakoze iterabwoba mu Rwanda, rukorwa na komite ishinzwe kurwanya iterabwoba mu Rwanda. Ni komite iteganywa n'itegeko ryo ku itariki 22 Mutarama 2025 rihindura itegeko ryo ku itariki 18 Kanama 2021 rigenga urwego rushinzwe ubutasi ku mari. Iryo tegeko risobanura ubutasi ku mari nk'igikorwa kigamije kwakira ndetse no gusesengura amakuru ku bikorwa by'ihererekanya ry'imari bikemangwa n'andi makuru ajyanye n'iyezandonke n'ibyaha by'ibanze bifitanye isano nayo, iyezandonke, gutera inkunga iterabwoba n'ikwirakwiza ry'intwaro za kirimbuzi. Ibyo byose bikorwa kugira ngo bivuye mu isesengura bimenyeshwe inzego bireba bikurikiranwe. Tugarutse rero kuri ya komite igizwe na minisitiri ufite umutekano w'imbere mu gihugu ari nawe perezida wayo, umushinjacyaha mukuru uba ari visi perezida wayo, hamwe n'umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe ubutasi ku mari uba ari umwanditsi wayo, hamwe na guverineri wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda. Muri iyo komite kandi harimo umuyobozi mukuru w'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, komiseri ushinzwe kurwanya iterabwoba muri polisi y'u Rwanda n'ukuriye iperereza mu ngabo z'u Rwanda. Ni komite ifite inshingano zitandukanye arizo gushyiraho ingamba zo kurwanya iterabwoba, gutangaza urutonde rw'igihugu rw'abaterabwoba no kugaragaza umuntu wujuje ibisabwa ngo ashyirwe ku rutonde rw'ibihano bifatirwa abaterabwoba bigenwa n'umuryango w'abibumbye. Ifite kandi inshingano zo gusaba komite y'umuryango w'abibumbye ishinzwe gushyiraho ibihano abaterabwoba kongera umuntu ku rutonde, ndetse no gusaba ikindi gihugu gushyira umuntu kuri urwo rutonde. Ni urutonde rurerure cyane rero rw'abakurikira ibikorwa by'iterabwoba bagera kuri 25 twanarugarutseho ku munsi w'ejo. Rurimo rero Abanyarwanda batandukanye nka Byiringiro Victor, rurimo bitwa ba Neva mwaramenye muri Mercedes FRN, barimo General Kayumba Nyamwasa wahungiye muri Afurika y'Epfo,
n'abandi benshi. Iyo komite rero iba ifite inshingano zo gusuzuma ubusabe bw'igihugu cy'amahanga cyasabye ko rero hari umuntu ushyirwa ku rutonde rw'abaterabwoba ndetse no gusuzuma ubusabe bwo gusiba umuntu ku rutonde. Komite ishinzwe kurwanya iterabwoba mu Rwanda kandi ishinzwe gusuzuma no kuvuga urutonde rw'igihugu rw'abaterabwoba iyo bibaye ngombwa, gutangariza rubanda amakuru mashya yerekeye gushyira umuntu ku rutonde ndetse no gusiba umuntu ku rutonde. Iyo komite kandi ikurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ibihano byo mu rwego rw'imari byagenwe byerekeye iterabwoba, gutera inkunga iterabwoba, ikwirakwizwa ry'intwaro za kirimbuzi no kuritera inkunga. Muri izo nshingano zose iyo komite ikora inaba ifite ububasha bwo kwishyiriraho amategeko ngengamikorere n'umurongo igenderaho, kugera ku makuru yerekeye imari, gusaba inyandiko zifasha gushyira mu bikorwa inshingano zayo ndetse n'ibindi bitandukanye. Urutonde rero rwahagarariyeho witwa General Omega, harimo General Kayumba Nyamwasa n'abandi benshi twagarutseho ku munsi w'ejo. Tuvuye kuri iyi nkuru turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa. Joseph Kabila Kabange wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abamushyigikiye kuri wa 15 Ukwakira 2025 bashinze ihuriro rishya rifite intego yo gukemura ibibazo byugarije iki gihugu. Iri huriro ryitwa Mouvement Sauve la RDC yashingiwe i Nairobi mu gihugu cya Kenya mu nama y'iminsi igera kuri 2 yahuzaga abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa RDC. Kabila yatorewe kuba perezida waryo. Abanyamuryango b'iri huriro basabye ko abaho ibiganiro by'ukuri kandi bidaheza bihuza abanyekongo kugira ngo bakemure ibibazo byabo. Bamagana igitekerezo cya Perezida Felix Tshisekedi cyo kuganira n'abamushyigikiye gusa. Bagaragaje ko bashyigikiye umushinga w'amahoro wateguwe n'abashumba bakuru bo muri Kiliziya Gatolika n'itorero Anglikane, uhamagarira ubutegetsi bwa RDC kuganira n'abantu bose barimo n'abafashe intwaro. Tariki 30 Nzeri urukiko rukuru rwa gisirikare rwakatiye Kabila igihano cy'urupfu nyuma yo kwemeza ko ari we muyobozi w'ihuriro rya AFC 23. Abanyamuryango b'iri huriro kandi bamaganye uyu mwanzuro bagaragaza ko udashingiye ku kuri. Muri Gicurasi bwana Kabila yatangaje ko ashaka gutanga umusanzu mu gukemura ibibazo bibangamiye RDC, atanga ibisubizo 12 byatuma iki gihugu kigira amahoro, kigatera imbere, kikabana neza n'abaturanyi. Mu bisubizo Kabila yatanze harimo guhagarika ubutegetsi bw'igitugu, kwirukana imitwe itwaje intwaro y'abanyamahanga, gusenya imitwe yose y'abanyekongo, ibiganiro by'abanyekongo bose n'ibiganiro n'ibihugu byo mu karere. Abanyamuryango b'iri huriro rishya bafashe umwanzuro wo gushyigikira ibi bisubizo ndetse no gutanga umusanzu wabo kugira ngo rero bizashyirwe mu bikorwa. Joseph Kabila yari asanzwe ayobora ihuriro rya FCC ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa RDC, ariko ibikorwa byaryo bibangamirwa n'uko leta ikomeje guca intege ishyaka PPRD risanzwe rero ari umunyamuryango mukuru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo rero ibikomeza kugenda bivugwa mu karere byose biraba rero mu gihe muri Kongo n'umundi mirwano ikomeje hagati ya FARDC ndetse na M23 ishinjwa ko Joseph Kabila Kabange ari we muyobozi wayo mukuru. Ngira ngo murabyibuka bwo yagiriraga uruzinduko mu mujyi wa Goma nyuma y'igihe kitari gito yarahunze Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yaje gushinjwa ko rero ari umuyobozi mukuru wa M23, biza kugera naho rero urukiko rwa gisirikare zo kumukatira igihano cy'igifungo igihano cy'urupfu ariko kitari cyashyirwa mu bikorwa kubera yuko nyine ntabwo yari yafatwa. Akaba rero agerageza gukora ibishoboka byose mu by'ukuri kugira ngo arebe ko icyo gihano cyavaho, ariko kandi icyo agambiriye cya mbere ni uko agomba kuva ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi butishimiwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi benshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.